Turi ku isaha y'isa 12 ndi mu karere ka Huye, ibirometero 126 uvuye mu mujyi wa Kigali. Ngewe Wasiri y'isa 12 ndi hano mu karere ka Huye, aho ikipe ya Rayon Sport imaze gukorera imyitozo ya nyuma yitegura umukino w'umunsi wa 15 wa shampiyona igomba kwakirwamo n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir. Ikipe ya Rayon Sport rero yakoze imyitozo ku isaha y'isa 9:50 nibwo yatangiye, nibwo bari babonye ikibuga. Amategeko mpuzamahanga ya FIFA na CAF avuga ko ikipe ahantu izakirira umukino iha amahirwe izakira kuhakorera imyitozo amasaha 24 mbere y'uwo mukino, ariko bagakora imyitozo ku masaha neza iyo kipe izakiniraho umukino baba bagomba gukina nyine. Ikipe ya Rayon Sport yo bitandukanye n'ibyo yakoze imyitozo ku isaha y'isa 9:45 bitewe na gahunda nyinshi ziba ziri hano mu karere ka Huye. Byatunguranye cyane, byagoranye cyane kugira ngo ibone ikibuga iri buze gukoreraho imyitozo. Ubwiheruka hano gukina n'ikipe ya Mukura byasabye ko ijya gukorera kuri stade ya Kamena. Imbaraga z'ubuyobozi bwa Rayon Sport ku bwumvikane n'ubuyobozi bw'ikipe ya Mukura ndetse n'akarere ka Huye bakoze ibishoboka byose kugira ngo ikipe ya Rayon Sport muri izo gahunda nyinshi zisanzwe ziranga umunsi wa hano kuri iyi stade ya Huye haze kubonekamo naho ikipe ya Rayon Sport igomba gukorera imyitozo. Imaze kuyikora rero, reka twinjire mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport mbere yuko mbarekura ngo barekurira amashusho murebe ibihe by'ingenzi byaranze iyi myitozo. Amakuru ya mbere meza ahari, it's a breaking news. Ninjye ngenye niguhaye kuko ni nanjye ngenye wari uri kuri iyi myitozo. A breaking news, Muhire Keve yongeye kugaruka mu kibuga ndetse anatusha kuri baro. Aya mashusho murimo murabona na ya Keve Muhire urimo urakora imyitozo, na ya Keve Muhire urimo urakorana imyitozo na bagenzi be mu buryo butunguranye cyane, mu buryo umuntu wari wese atatekereza. Muhire Keve ari mu bakinnyi barimo barakora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport. It's a breaking news. Nguyu Muhire Keve rero arimo arakora imyitozo. Igitangaje cyane nuko si gukora imyitozo gusa, si no gukorera ku ruhande. Nyuma yo gutangira iki cyumweru ari gukorera ku ruhande, uyu mukinnyi witwa Muhire Keve aciye agahigo ko kuba noneho anageze mu kibuga umwitozo wa nyuma awukoranye n'abakinnyi bagenzi be. Iki ngiki si ikibazo nagakwiye kubaza Robertinho kuko ntakunda no kugisubiza, ariko reka manze mwegere mubaze. Bwana Robertinho, ndakubaza ikibazo kimwe cyonyine. Uyu mukinnyi witwa Muhire Keve tubonye ari gukora imyitozo, tubonye ari gukorana imyitozo n'abakinnyi bagenzi be, ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sport iri buze gukoresha ku mukino w'ikipe ya Mukura? Écoute une chose, je préfère Didomon, ok? Je préfère Didomon parce que il y a 1 ou 2 jours qui sont un peu fatigués et je vais prendre la décision exactement demain matin après le petit déjeuner, ok? Il y a la base de l'équipe, mais à partir de ce moment-là, je préfère gagner plus de temps pour prendre la décision demain. La chose la plus importante que tout le monde connaisse maintenant, le Rayon. Le Rayon ne va rien changer pour demain. C'est le contraire. On sera plus motivé. Okay? Robertinho mu gifaransa cyiza ati ntacyo nabivugaho aka kanya, ati reka tubanze dufate icyo kurya cya mu gitondo hanyuma ibyo turaza kubiganira neza. Ati hari abakinnyi ndi kubona mbona ko bashobora kuba bari abandi nkabona basa no badari bitewe n'agafatike gari, ariko icyo mbona ni kimwe, ndaza gufata icyemezo nyuma y'ifunguro rya mu gitondo. Uratekereza iki wowe? Nicyo urimo uratekereza mu mutwe wawe? Nanjye nuko nguko bimereye. Ikipe ya Rayon Sport rero iri kwitegura uyu mukino w'ikipe ya Mukura igomba gukina ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 11 z'umugoroba. Abakinnyi bayo bose bari mu karere ka Huye bameze neza. Umukinnyi utari kumwe n'ikipe ya Rayon Sport ni icyemezo cyagoye umutoza afashe icyemezo kigoye cyane ariko kitari kinamworoheye cyo gufata umuntu witwa Fitina Ombalenga wari uri gukorana n'abandi myitozo, wari umaze iminsi bigaragara ko ari gupusa cyane n'umukinnyi, bigaragara ko ashaka kugaruka, ariko ikipe ya Rayon Sport irimo irafata ibyemezo bikomeye cyane kuri aba bakinnyi bafite imvune zisa naho zifashe igihe kirekire. Umukinnyi witwa Fitina Ombalenga ntago ari mu bakinnyi 20 ikipe ya Rayon Sport igomba gukoresha kuri match ya Mukura, kubera ko abatoza bahisemo ko uyu mukinnyi agomba kuruhuka bihagije kugira ngo azagaruke ameze neza. That's first surprise. Hanyuma Bugingo Akim
nawe ntago ari kumwe n'abakinnyi bagenzi be kubera ko yujuje amakarita 3 y'umuhondo. Ibi ntago bimwemerera gukina uyu mukino ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya Mukura, kubera ko yujuje amakarita 3 y'umuhondo bitamwemerera gukina uyu mukino. Ganijuru ni umukinnyi uri buze kwita afata umwanya we, ariko indi nkuru nziza ihari, indi introduction y'umukinnyi ukiri muto cyane. Robertinho avuga ko ari n'umukinnyi ushobora kuzateza ambutiyaje mu ikipe ye, kubera ko ni umuhungu witwa Fabrice w'umu axial ariko ukoresha akaguru k'imoso. Uyu mukinnyi yahawe ikaze mu bakinnyi 20 ikipe ya Rayon Sport igomba gukoresha kuri uyu mukino. So Aziz Bazana arahari, Adam arahari, Folnganya arahari, Iraguha Haji arahari, Serumogo arahari, Hadim Ndiaye arahari, Kabanga arahari, Aimable arahari, Omar Nyingi, Youssou Diagne. Abakinnyi 20 bakinnye match y'ikipe ya Polisi, nta mpinduka nyinshi ziri buze kugaragara cyane. Na Robertinho arakubwira ko ibijyanye n'aba bakinnyi, aravuga ko ikipe y'uburyo imeze nta mpinduka nyinshi ziri buze kuba. Umutoza Robertinho, reka twongere tumubaze ikindi kibazo kimwe. Ikipe ya Rayon Sport iraramuka itsinze match y'ikipe ya Mukura, na mateka araza guhita yandikwa. Rayon Sport irahita yuzuza amanota 39 ku manota 45. Nta kipe ikina muri Rwanda Premier League yigeze ikora amateka asa nayo ngayo. Hari uduhigo twinshi ikipe ya Rayon Sport yagiye ikora inihariyeho muri shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru. Niyo kipe dufite rukumbi yatwaye igikombe cya shampiyona inshuro irenze imwe yujuje amanota 70. Robertinho yakoze amanota 72, Masud Juma yakoze amanota 73. Utwo nuduhigwa ikipe ya Rayon Sport yihariyeho. Aka kanya turimo turavugana, ikipe ya Rayon Sport gutsinda match ya Mukura birasobanura ko iraza kwitigira amanota 39 ku manota 45. Nta kipe nimwe tugira muri shampiyona igeze ikora ayo mateka. Reka tubaze umutoza Robertinho, uratekereza iki kuri match nk'iyi ngiyi iri buze gutuma wandika andi mateka mashya nyuma yuko wagize amanota 72, ubu none ukaba ugiye gukora amateka atarigeze akorwa n'undi muntu muri Fazare? Nicyo utekereza? Ikipe yagize amanota menshi muri Fazare ni ikipe yerukaga kugira amanota 37, ikipe ya Rayon Sport ifite 36. Birasobanura ko gutsinda match iraza kwitigira amanota 39. Reka tubaze Robertinho, uratekereza iki kuri iyi match ishobora guhindura aya mateka ndetse ikaba yatuma wandika amateka mashya muri iyi shampiyona y'u Rwanda? De jouer ensemble. Et notre objectif sera ça, comme je te dis, on va respecter l'équipe adverse, mais avec beaucoup de respect aussi, l'équipe adverse doit respecter le rayon. Exactement, porque notre objectif sera ça. Exactement, continuer avec la bonne performance, que donner le maximum et pour la victoire. Et après ça, Inch'Allah, on sera l'équipe qui plus gagne dans le foot du Rwanda. C'est ça notre objectif. Parce qu'on mérite ça, on a mérité ça, on a travaillé pour ça. Personne ici nous parle de moi. Non, tout le monde, ça c'est une famille. Quand je parle d'une famille, je parle du staff technique, je parle du joueur, je parle du fans et je parle du club Rayon. Vous avez compris? Então, c'est ça la chose très importante. Et c'est la différence. Ok? Não existe pas star, por exemplo, Zico, Sócrates, Messi, que vai ganhar no match solo. Não, c'est l'équipe, c'est la famille ensemble, la base de l'équipe. C'est comme ça. Ngo Robertinho aravuga ko ni byiza ku ikipe n'amateka agiye kwandikwa, akakubwira ko nanone kandi hejuru y'ayo mateka turimo turavuga agiye kwandikwa, ikipe ya Rayon Sport ibi bihe ni ibihe amakipe akomeye akunda kunyuramo, ni ibihe amakipe manini agomba kunyuramo, ni ibihe amakipe manini agomba kunyuramo. Ubu turi mu masaha make abura kugira ngo uyu mukino ube. Amatike muri systeme arimo aragurwa byo kuri level yo hejuru. Ndabizi neza ku Mureyo uwo ari wese witegura guhaguruka ku munsi w'ejo aza mu karere ka Huye, aya makuru wari uyakeneye. Abakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport bameze neza. Abakinnyi mu ikipe ya mbere navuga badahari ni Fitina Ombalenga ndetse na Bugingo Hakim. Aba bakinnyi buri wese ntahari kubera impamvu ye bwite. Reka rero mbareke muzenguruke mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport yakorera hano mu karere ka Huye, mbaka ka video k'iminota hafi 3 kugira ngo muzenguruke mureba ibyaranze imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatanu bitegura match yo ku wa gatandatu. Ariko ngewe Wasiri Huye nawe uri gutekereza kuzuhinda, ndatekereza amaze gufata ibyangombwa, muze dushyigikire ikipe ya Rayon Sport igomba gukina umukino w'ikipe ya Mukura. N'umukino w'amateka, nabonye n'abakora promotion y'umukino barayise ngo ni historical derby. Birasobanura ko ni derby ariko noneho y'amateka. Ibi rero bikaba bisobanuye ko
niba ari derby y'amateka nayo wakabaye uhari kuri uyu mukino w'amateka Rayon Sport yakubakiraho amateka mashya hanyuma ikanasoza iki gice cya mbere cya shampiyona idatsinzwe match n'imwe. Ndagutumiye mu karere ka Huye, ngwino urebe match ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya Mukura, utazahagira imyitozo ya nyuma ikipe ya Rayon Sport ikoze. Nahoze mbona ibyuma bya RBA byamaze kugera kuri stade ya Huye, birasobanura ko ibihumbi 8 bizinjira muri stade. Wowe utazahagera wigira impungenge z'icyaba, zirikana ko RBA nabonye hari kugira ngo uzarebe match uburyo bwari bwo bwose bushoboka kugira ngo urebe iyi match uze kubukoresha kugira ngo iyi match y'ikipe ya Rayon Sport yo kuri uyu wa gatandatu uyirebe. Nimukomeze mubane natwe, nimukomeze mukandi subscribe. Iyi yari report ituruka hano mu karere ka Huye. Nimukomeze mukandi subscribe kuri Rayon Sport TV. Abandi mwese dukomeze duhurire inyuma n'ahandi no mu bindi bikari tuganira. Ariko ikipe ya Rayon Sport ifite umukino ku munsi w'ejo saa 11 ikina n'ikipe ya Mukura, ni kuri uyu wa gatandatu. Muze tubikore. gagne maintenant pour faire l'équilibre. Est-ce que tu crois que les deux vont gagner? Attention, attention. Contrôle. Shoot!